أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين aray musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo yettude subhanahu wa ta'ala duwano ɓurnaɗo taguefa gon fou kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko ɓen fou e kala wonɗo e lawol ɓeɗo yo Allah waɗu en e maɓɓe. hara inchallahu min salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fou meɗen hara koye jeeyaɓe yimɓe aljanna. hara en fotti hande ɗo kadi ñande 19 lewru suumaye ka duɗɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa ɗo e nder Bruxelles ɗo. hara inchallah fi alluwal suumaye ngal ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo yo Allah hisinan on fou moɗon inchallah. haray li kulli maqamum maqal nokku fof nokku no wodi ko yewte fi muɗum hande ko 19 suumaye yo Allah jaɓan en ɗe balɗe horat ɗo newnana en kadi luttuɗe ɗen. hara inchallah hiɗen fukkitande ko innete kon prolongation on ɗon andi ndarowo ballon hara ɗon andi ɓe waɗa premier mi-temps on 45 minutes si goto gagnaki ɓe watta 45 minutes si ɗin ɗon timmi tawi hara hay goto gasaki ɓe watta kadi 30 minutes prolongation. si ɗin ɗon gasoyi kadi hay goto gagnaki ɓe waɗa penalty o. joni noon ɗo balɗe nogay ɗen fayda neɓata hara ɗe timmi neɓata hara fuɗɗama ronkede. joni noon ko ɓura ɗaɓɓede e lewru ndun kon ko a partir de janggo woni ko fuɗɗoto ila lewru ndun fuɗɗa koko ɗaɓɓa woni e mayru mais ko ɓura ɗaɓɓede kon objectif principal je on tigi ko inni suumaye kon ko jogandema janggo ka nangue ngue muti ɗon haray jemma nogay e goo on o naati. joni noon yewten hande fi ɓure balɗe 10 sakkitore ɗen nafoore majje e importance majje. joni noon si a wattanari hakkille a perday moƴƴagoy sabuna sa hoori balɗe nogay hiɗa wakkili sa wattanari hakkille on tigi laasay ɗo joni o fuɗɗo lo'ude o fuɗɗo lattugol fewnɗo noon on tigi hana lattugol ko fewno ɗo on tigi hana wakkilade. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo anduɗen on qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Allah yaafike mo bakkatuji makko hay o joganoki ɗi o ardini o ɗi o sakkini o. ɓeyni wo kana iza dakhala alayhi ashrul awakhiru min ramadan haray si nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam harisi balɗe 10 sakkitoroɗen ka suumaye naati ko honɗum ɓe waɗayno ay gaza ahla ɓe findinay ɓeygure maɓɓe nden fappa taw immere men Allah wa ahya layla ɓe wurnita kadi jemmaji ɗin foppo kadi wa sadda mizara ɓe haɓɓa keeci maɓɓe ɗin. si ɗe balɗe ɗo hewti koye on tigi haɓɓu reedu ndun e ñamugol buyi haɓɓa reedu ndun e yarugol buyi haɓɓa reedu ndun e rendigu buyi wurnita ɗi jemmaji ɗo findina ɓeygure nden hay si tawi hara sonnaji on o ala e juulugol hara himo wuppude bimana himo fiilade haray no woodi no wurnitirta ɗi jemmaji ɗo. ko ɗum ɗo wonno nela golle nelaɗen sallallahu alayhi wa sallam ko honɗum kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam si hewtino ɗe balɗe 10 sakkitara ɗo ɓe ufinotono ka juulirde ɓe waɗa ko wiyete kon itikaf. enen no fewndo alhamdulillah ɗen waɗi ɗen ufini ko wiyete kon confinement on foppuno ka cuuɗi joni noon ufino ɗo hande kadi tampira dewal e wurnitogol ɗi jemmaji ɗo hara ɗoygol ngol ko seeɗa ñandu ndun ko seeɗa jaram ɗan ko seeɗa ɗoygol ngol ko seeɗa rendigu ka be ko seeɗa fiya wawu wurnitugol ɗe balɗe 10 ɗo fiya heɓu moƴƴereje ko woni e majje kon. ɗe balɗe 10 ɗo ko honɗum ɗe wurnitirte hiɗe wurnitire ko adi kon taw hebbingol juulugol bi ma'ana juulugol bus bi ma'ana naafilo ngon waɗa tarawihi on ha gayna yiltoɗa kadi waɗa qiyamul layli on. sa waɗi tarawihi on joni darɗe 8 a immoyke jemma kadi a waɗoyka darɗe 8 haray a tawama e wurnitoɓe ɗi jemmaji. ndo tawa kadi ko wurnitirte ɗi jemmaji ɗo kadi hebbingol jangugol alqur'ana busbus e jemmaji ɗiwo e ñadormaji ɗiwo kadi. ndo tawa kadi hebbi ko wurnitirte ɗi jemmaji ɗo kadi honɗum hebbingol du'a no jaabo e nder ɗiɗo tentinino fi ñalande woloyten fi muɗum nde jonde arore ɗo ɗum ko laylatul qadre toragol Allah e ɗi jemmaji ɗo holla Allah andeji maɗin hollamo probléme ji maɗin hollamo mapureji maɗin e nder ɗe balɗe 10 sakkitore ɗo
tentini non fuujuɗe ɗen kadi e majje. Tentini fuujuɗe ɗen ko ɗen woni fuujuɗe ɗen les nombres impairs 21, 23, 25, 27 et 29. E nder ɗeɗo kadi tentini non la nuit du 27. Jemma nogay e jeego hino wetude nogay e jeeɗɗi. Ko ɓura ko jortede wo ko ɗon o woni. Kono an min en sukaɓe na en nayeɓe tan habbo nden ñande tun fi wurnitugol haray ɗeɗo. No tawa kadi eko wurnitirta ɗi jemmaji ɗo kasratu zikri wa kasratul istighfar. Hebbingol jantagol inde Allah e hebbingol insinagol ka Allah. Bima ana joni sonnajo on si tawi kanko o wawata juulugol ngol kono haray himo wawi jangugol qur'ana on ka téléphone, himo wawi jangugol qur'ana on ka tablet. So ɗon foppo ronki hande kadi himo wawi ƴettugol jikkirwol makko ngo waɗa astaghfirullah. So waɗi astaghfirullah laabi wulure nder jemma, o juuli e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam laabi wulure nder jemma, o waɗi subhanallahi wa bihamdihi laabi temedere, o waɗi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim nde laabi wulure, o waɗi la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, o waɗi oɗo nde laabi temedere, o waɗi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, o waɗi oɗo kadi nde laabi temedere, o waɗi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar, o waɗi oɗo kadi nde laabi temedere, o waɗi la hawla wala quwwata illa billah, oɗo kadi o heɓimo temedere, o waɗi ya hayya qayyum ya zal jalali wal ikram, o heɓi oɗo laabi temedere nder jemma ñande be ñande nder ɗe balɗe sappo ɗo. Hay si tawi hara o juulari joni hara o wurniti jemmaji ɗin. No tawa kadi ko wurnitirte ɗi jemmaji ɗo kadi hebbingol ittugol sadaka, hebbingol ittugol sadaka, hebbingol ittugol sadaka. Anniyo sadaka fi mawɓe ma wuruɓe, anniyoɗa sadaka fi mawɓe ma fatiɓe, anniyoɗa sadaka fi fayɓe ma, anniyoɗa sadaka fi hoore ma, anniyoɗa sadaka fi yo Allah okke battane moƴƴo. Haray no tawa kadi eko wurnitirte ɗi jemmaji ɗo kasratul istighfar, hebbingol insinagol. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ma honɗum astaghfirullah wa atubu ilay. Ɗo haysi ko laabi wulure kadi heɓuɗa ɗum ɗo hino moƴƴi. Ma ɗum honɗum astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilay. Oɗo kan sa heɓine oɗo e nder jemma nde laabi wulure ñande be ñande e nder ɗe balɗe sappo sakkitore ɗo haray a wurnitiɗe. Si tawi noon a wawi wadde ɗiɗo fop a tippini qur'ana on kadi e nder ɗe balɗe sappo ɗo haray wallahi a wurnitiɗe. Haray mi toriki Allah yo Allah okkama haray o jemma ɗaɓɓaɗo ɗum ko jemma laylatul qadr. Karamo koɓɓen si ɗiɗo ɓe torotono Allah yo Allah tawnuɓe suumaye, ɓe toro Allah kadi yo Allah tawnuɓe ɗe balɗe sappo sakkitore ɗo kadi fi honɗum ɓe dartano ɗeɗo fi yo ɓe heɓu jemma ɗaɓɓaɗo on. Objectif principal non fop ko heɓugol jemma laylatul qadr. Fi honɗum laylatul qadri ko khayrun min alfi shahr. O jemma laylatul qadri himo ɓuri e moƴƴude e di lebbi wulure 1000 mois hara ɗi laylatul qadri ala e muɗum. Joni noon lebbi wulure ɗum ko hawrata ko duuɓi 83 e lebbi 83 ans. Si tawi a heɓi moƴƴere nden, sa heɓi o jemma ɗaɓɓaɗo ɗo e nder ɗe balɗe sappo ɗo jogandema jango inchallah hiɗa ɓuri on rewɗo Allah e nder duuɓi 83. Subhanallah. Amara garanti wondema a wuura e duuɓi 83. Hay si tawi ɗon Allah okkima ɗin duuɓi ɗon amara garanti haray hiɗa gollidede ma haraɗa jogi cellal hiɗa wawi rewgol Allah e nder ɗiɗo. Jon non e nder balɗe sappo ɗo sa wakkilike ɗi a wurnitiɗi ɗo a jogitike hoorema a jogitike wakkilike cheytane folarima déjà Allah subhanahu wa ta'ala o walli o dumbino cheytanuji ɗi fo o kolmbinoɗi. Hande ko luttirɗa ko cheytanuji yimɓe ɓen ɗum ko honɗum wayi non ko ɗi téléphone ji ko ɗi pertir wiyata goɗɗo fiwata o wawa waɗugol dewal. Haray ɗo ko honɗum watta honɗon fattasil bi khaliqi samawati wal ard. Hande kadi téléphone ji maɗi fop téléphone hakkunde ma an e on taguɗo kammuli tagi leyɗele. Amma ko yondiri kon e fiyakuji aduna ɗuytuɗi en hoori dino e boyi rowani hikka wallahi ɓe fo hiɓe nder kaburuji
no tawa e maɓɓe amiru meɗen on usta sohnon mi toriki subhanahu wa taala yo allahu o yaafoɓe yo waɗu jannatul firdausil ala werde maɓɓe. enen ɗo kadi en anda ko hombo e meɗen tawata suumaye arowo tawata ɗum. mi toriki allah siko min ma si tawi ko an yo allah taw hara ko yaafede woni ko aditi lajangal. musidɓe julɓe tedduɓe, wurnitugol ɗi jemmaji ɗo en wowli ko honnon ɗi wurnitirte: jangugol qur'an, insinagol, juulugol e nelaɗo, jantagol inde allah, hebbingol ittugol sadakaji e hebbingol waɗugol torareji allah. haray nene Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, ɓeɗo no himmirno, ɓeɗo no soholinnoɓe fi andugol ko honno ɓe wurnitirta ɗiɗo. baynelaɗo sallallahu alaihi wasallam sifanike ɓe moƴƴere ko woni e ɗiɗo. nene Aisha landino nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki ene nelaɗo allah, si ɗe balɗe ɗo ɗe tawilan ko honɗum non mi hani wadde, ko honɗum woni mi hani tororade. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam janni ɓe du'awji hewɗi, kono du'a ɓurɗo lollude on ko on tigi hani tororade e nder o jemma ɗo ko o du'a ɗo. wi'a honɗum: allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. allahumma ya an allah, innaka no an, afuwun ko a yaafotoɗo, tuhibbul afwa hiɗa yiɗi yaafagol wonande kala on ɗaɓɓirɗoma yaafagol, fa'fu anni mi torike ma yaafolan. mi toriki allah yo allah subhanahu wa ta'ala on haray yaafo en fop meɗen ya rabbal alamin. haray musidɓe julɓe tedduɓe, wurnitiren jemmaji ɗin ɗe dewe ɗo: juulugol e jangugol e jantagol inde allah e insinagol. wurnitiren ñalormaji ɗin fowtagol seeɗa, ɗoygol hawrugol, jogannema ka juuluɗa wallu ha inchallah fowtoɗa ɗon hay fana, immoɗa kadi nangodira e deftere allah nde. si tawino masalan a wakkiliɗo balɗe tati be balɗe tati, ñande be ñande, afwan heɓa jusu'aji tati. jusu'aji tati sa heɓi ñande be nde balɗe 10 ɗe no timmoya haray a timmini alqur'an o. fi honnon ko jusu'aji 30 woni ka nder qur'an. ñande be noon sa heɓi ɗi tati jangaɗi haray nde balɗe 10 ɗen no lannoya haray a gayni qur'an o. si tawi a teddiniri ɗi jemmaji ɗo tippugol qur'an o, hay si tawi ko nde wotere, wallahi haray fa biha wa ni'ma. hiɗa wawi kadi juulirgol nde, ɗa wawi kadi jangirgol nde kadi hara fop fino nde timmiroya. joni noon haray ka juulugol ko allah inni wo ko salamun hiya, kisiye woni e jemma on hatta matla'il fajiri, hatuma nde fajiri on feeroyi. no gasano goɗɗo inna min mi dawa e golle, an kan no wodi no rewira allah wurnitira ɗi jammaji ma. sa salmini geeƴe maɗen, hay si tawi ko darɗe nayi naafu e hoore geeƴe ɗen, feƴƴa waaloɗa. si yehi ha luttoyi leere gooto ma leere gooto e feccere, ɗon e subaka on immoɗa waɗa darɗe nayi, watta chaf e witre, janga hay si tawi ko sengo woto qur'ana, sulloɗa ɗum ɗon hatta dawa bimbiya ha golle. haray a wurniti jemmaji ɗin. amma non mo ala yahude golle, haray wurnitu jemma on o fuu: wa kanu qalilan min al-layli ma yahjaun. hara ko seeɗani watta ɗoygol e ɗe balɗe 10 ɗo. wallahi summa wallahi musidɓe julɓe tedduɓe, kala wallinɗo gabru on hino mari ka waalo. tawon ɗon hawjan ɗoygol, tawata ñande goo pellete surrayɓe ɓen ɓe artay, antum hiɗa mari ka waaloɗa. woɓɓe surranoma ado o wonɗo e wolde ɗo heɓede, han joni haray ɓe waali. ta bani adama hawjan ko wiyete fowtagol, ta bani adama hawjan ko wiyete waalagol, hiɗa mari ka waaloɗa ha yona si tawi hara ardinani hoore mako moƴƴi. wa illa si tawi hina ɗum, wallahi haray moƴƴari. yo allah moƴƴinan en qaburuji men ɗin, o moƴƴinana en kadi gurdanji meɗen ɗi ya rabbal alamin. haray ko yewtuɗe wo ko yewtuɗen fi wurnitugol ɗi jemmaji ɗo, moƴƴere mum hina ko lannata, ko ya andirta honɗum ko sa wakkilike a wurnitiɗi fop majji. joni noon wata habbo ɗo innugol joni ha ñande 26 no wedde 27 sifa ko waɗete ka meɗen nde ñande moɓodirgol ittina yimɓe ɓen, defa ñameteji, hara jemma on fop ko wernidirgol waɗugol délégation ji. ɗum ɗo na yaada e diina.
ma ɗum jemmaji ɗi fof hara ko beytugol. Yo sonnajo ƴettu micro daro e tumbere juulirde hara himo beytude hito makko ɗo nani inne ko wurnitugol jemma laylatul gadiri ma ko waɗugol mawludu. ɗum ɗo tabitari e bindi musidɓe julɓe tedduɓe. haysi tawi ko sengo woto heɓuɗa e nder jemma on hino ɓuri ngo gordo gardade ko wona waɗede ɗo fab. ɗi jemmaji ɗo na jemma ñamugol ni, ɗi jemmaji na jemma teddodirgol hakkundeji meɗen, ɗi jemmaji na jemma invitation ji hakkundeji meɗen. en foppo meɗen Allah hino inviti en, noto ɗen invitation makko on o inni laylatul qadri khairum min alfi shahr. o jemma no ɓuri lebbi wulure. ko ɗum ɗaɓɓata ɗo e ñamugol, ko ɗum nangata ɗo e invitation ji, tawata ɗum ɗon fop la yusmin wala yuhni min joo. hey hunde ala ko nafata ɗo fop ko sa etiki a wurnitiɗi ha ɓernde ma nde wona satisfait, an tigi anda vraiment ɗo on a waɗi moƴƴere e nder ɗi jemmaji ɗo. yo Allah o newnan en wawe wurnitugol ɗiɗo e hara ko hiiɗi o yiɗi o yarli kadi o jaɓana en kadi o okka en o jemma ɗaɓɓaɗo, jemma tawata sa heɓimo hino ɓuri duuɓi wulure ko bo jemma laylatul qadri ala e muɗum. Allah subhanahu wa ta'ala on o teddiniri o jemma sabu tippingol qur'ana e makko, o teddiniri o jemma sabu ko Jibril woni ko addi o qur'an e hoore Muhammad sallallahu alaihi wasallam e hoore mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaji ɗin fop hara ko honɗum adda e majje ko haala, ko yewtere, ko daalol Allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni ko qur'ana o. en teddinirama ɗum ɗo, en toriki Allah yo Allah ɓeydan en teddungal fi duniya wal akhira. musidɓe an julɓe tedduɓe, si tawi hino luttuno goɗɗo mo naɓaari sunna kati fi mawɓe ɓen yo o naɓu, so o naɓi no tawi lellay yo ɓeydu, si tawi ko kawtal ngal, si tawi hara kadi ko siɓɓe ɓen ɓadodiraɓe bappiraɓe kawiraɓe yayiraɓe, kawtal ngal fewdo ɗo hay neɗɗo taway ɗo tigi tigi on hakkunde mon kuran ala feƴƴude moƴƴa, ittu sadaka toroɗa Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on okke ko o ɗaɓɓa ko. wo goɗɗo no wawi horugol duuɓi nogay hara himo horude, duuɓi 50 o heɓi horaɗi, o heɓi sumayeji 30 kon faala wiwde kon hara o heɓari jemma ɗaɓɓa ɗon sabu welsidare, sabu ɗoyiɗi. ko hananno julɗo fo julɗo wonɗo e gollude si sifa ɗe hewti, si feere no wawa newade ko o ƴettu congé, o ina ɗeɗo miɗo faala fotagol ɗeɗo fiyo mi wurnitir ɗeɗo ko wiyete kon dewal. ko ɗum sa wuuri ka leyɗi arabuɓe si hewti ɗo hara piiji foppo darike taw mo beeno tampirde dewal fiyo heɓ ko ɗaɓɓa kon. ko tereti on ni, ko soldu on ni, ko shaharu tijaratu ma Allah, ko lewru njuloryagal wondude Allah subhanahu wa ta'ala. ta accu o occasion ɗo perdinama. haray ko ɓuri nanniɗude kay ko fuu ko so tawi jon gallejo on wano ka meɗen o yimmo yaha ka juulirde o acca sonnajo on e ɓiɓɓe ɓen ɓe hara hiɓe ɗanade. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kamɓe ko ɓe fuɗɗorayno tawo ko ahya layla wa ayqadha ahla, ɓe wurnitayde jemmaji ɗin ɓe findina ɓeygureji maɓɓe ɗin fop. hay si tawi hara ko fayɓe ɓen hino woodi ko ɓe wawata wadde seeɗa, kamɓe kadi ɓe janga seeɗa, ɓe juula seeɗa, si ɓe ronki hara en forsari, kono kamɓe kadi yoɓe andu événement mawɗo tigi tigi on hewti. ko ɗum tawata nene ala ɗanade, baba ala ɗanade, ɓe landoto pourquoi ko fi hon ɗum yetoɗaɓe si ɗum ɗo heɓi ke haray ko ɗaɓɓa kon fof e nder gurdam ma hara heɓi. sa heɓi oɗo jemma pet hara gurdam maɗa fof ko ɗum ɗo anduɗo haray a heɓi ko ɓuri moƴƴude e rewɗo Allah dewal muɗum e nder duuɓi 83. ɗum ɗo hana en fuutade. yo Allah newnanan okkalan feere e fiira, okka on feere e fiira, okka en doole e cembe e cellal wawgol wurnitugol haray ɗiɗo. wa akhiran sonnaɓe ɓen mi rappela ɗon rapidement, haysi on tigi ala e juulude wata o tampir ɗi jemmaji hara ko ɗoyɗi ɗe dewe ɗe wollen ɗo yo waɗu ɗe ɗo o janto inde Allah. haysi tawi o juulata o janga qur'ana ka téléphone, haysi tawi hara o memata o juula ene laaɗo sallallahu alaihi wasallam, o hebbina ittugol sadaka. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en jemma ɗaɓɓa ɗon ya rabbal alamin. haray jango bi isnillahi ta'ala si tawi jango jaɓi haray e yewtay fi hon ɗum ko wiyete kon fatuhu makka, udditugol makka ɗum ko ñande nogay suumaye woni ko waɗi. jango kadi en andintinay jama on o événement mawɗo waɗɗo ñande nogay suumaye inchallahu. yo Allah tawni en jango hara ko ɗum woni ko hilniɗen. en salmini musidɓe meɗen ɓen fuu ka page meɗen ɗo
Facebook lawol kisal yo Allah hisin sukaɓe wonɓe ton ɓen fappo e hoorejo maɓɓe on Hajja Fatumata Ñippi. Inchallah mi toriki Allah yo Allah waɗu hara ko sabi Allah woni e yewtirde feƴƴinoyɗo fof yo feƴƴine li wajhillah. kala naftoroyɗo ɗum ɗo yo Allah waɗan en fof ko mandakkewal meɗen moƴƴal ñande en wawana hoore meɗen. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.